ni nang tibok bom tanglo nang litum aha wala long komat aphansi MLA ang hoy kang ni ke thek long kang tunglo ki chong vai ke nang litum arideng sido athe nang litum a vote laki nang litum along ri ke rang chia ka phan nang litum a vote nang litum a jutta phan nang litum a vote hello nang litum a so kai ke reng chia phan nang litum a vote ipak ki chok che pen jok nang li phan mis senang thek lapen nang li phan ki vir ta wan thek lasi nang li long ki do nam ki so vote ki pi ki matha ki pasik pen ki jok ke nang so lason sila khapari sira ket ki pu STLC atwa tum komat aphansi nang li tum MLA ang hoy ke tangi kang tum lapu BJP pen ka chetoy dun ni so terang ki aphan ma tapen halapu Indian Alliance pen ka chetoy dun APHLC candidates JI Kathar IAS retired banghinyang bongsi Diphu LAC along abang ki chedan ponpo India Alliance pen ka chetoy dun APHLC candidate JI Kathar rada thengnu kaning jet dak laki Rahul Gandhi thengnu karbyang long rada phan article 244A nang pachun pi bek nang jipu here re pin pen kaning je dun ta hayabang pula pen BJP pen ka chetoy dun abang phi ni so terang pi pen akene pu lok pen a ok chikom long la pen ka phere ju pen lam the kaning je bang phi bang hinyang bong pen komat abang lo Diphu LAC rod ka chong vai ko Memorandum submit korilu Rahul Gandhi Dangoria amak a Article 244A Autonomous State 1969 or pra etilage implement koranai a to implement koribo lage. I have given memorandum to our Honorable Rahul Gandhi LOP requesting him to take action on with the power invested on him for implementing Article 244A. It has been there. We have been waiting for it for the last 50 or more than 50 years. We hope that with the coming of the alliance partner in the government, we shall be able to implement this Article 244A. Kene lahay tuma kene latake kene tiket ke hang bang kan anu tinta arat do ken lase akene ki kene ki isi akene adim kene ahomoisa kene Bharatiya Janata Party pen kene kaching honnai Autonomous Council CM Dr. Himanta Biswa Sarma sir la kene lahay tuma kene latake kene tiket ke hang bang kan anu tinta arat do ken lase akene ki isi akene adim kene ahomoisa kene Bharatiya Janata Party pen kene kaching honnai Autonomous Council CM Dr. Himanta Biswa Sarma sir la kene nang litum along ki do anam ki sun maya bot ki PG ki pipe la ki Diphu LAC rota rideng along sido athe nang li vote nang li long nang li jakong nang li vote ajakong along madjuta nang chi ponondi kedam ta por hutse tami Diphu LAC long pen men bang phu lo pura rada tum ingwa kondo bon tam Sri Lanka le rock philote rawan cheplang de tipu asalam thia song si haide ra philote rara ke nang pen te toy dun hate pathe pading dun pam mi po iklema bang kapte rara phan panung thik lo song si ke thet kon long ki ong bon tam no ne phong lang ram te BJP la pen India Alliance ke toy dun candidate JI Kathar la pen ni so te rang bi dang hi ne tum kang tang khreng la pen ke thek sera candidate last Diphu LAC arwa tum komat aphansi nang litum vote pidon po laki nang li vote nang li jakong nang li vote henlo nang li hawar hapat nang li long rilong pat la pen nang li vote henlo nang li su akai nang li vote epak kipi pen jok long le pherang chirai kom un la pen pawil tum ta un last nang li long anam ke so daga vote sang ilin okilin fori bong la pen sika phari si pen chi do last nang li komat आपका वोट आपका भविष्य आपका वोट देश का भविष्य न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़